ngicela ukukhuluma nge-advanced technology ku-security system. Leti moto lesithi khona kulamalanga uyayivula nje uyivumise la ecingweni lakho, uyayikhiya nje uyikhiye la elicingweni lakho, uyayikhiya ngekusonzeta sandla. Kulama holiday lesisuka kuwo nginakile kakhulu ukuthi akhona emaswati la lahlekelwe impahla zabo ngokuthi relaya kakhulu kule security system. Ngiyacela ukuthi i-security system asiyithathe ngokuthi i-electrosisida ayikethi tomuka lokwethu lesinako. Imoto nje sikhule kwathi ukuthi na uyikhiya uyayikhiya ulalele umsindo ukuthi kuyakhala lokuthi uve ukuthi nalamalamba ayaflasha ubone ukuthi netibuko tiyavala. Uphindze uyive physical asibuyele ngoko lokunene singabulahli lokho kutawusenda ukuthi impahla zethu tingalahleki la etimotolweni tethu ngekurelaya kakhulu kule safety yale technology. Sikhumbule ukuthi le technology lesikhuluma ngayo isebenzisa ama-softwares. Kuyenteka ukuthi ngalesi sikhathi sikhohle ku-update le software yelicingo lwakho. Asikunakeni kakhulu ukuthi i-software yakho uya-update ngesikhathi wena isiqiniseko sekuthi futhi nale moto i-software iya-update. Nangabe kutawendeka-ke ukuthi-ke mhlawumbe usayikhiya le moto yakho ungayi kuyoyitesta kulesivalo lesilo driver ngoba sesiyasinaka ukuthi kunaloko lichuzwana lokuncane losina usonzeta nje lesandla bese iyativulela yona. Testa lesivalo lesila eceleni lesila ngemuva komshayeli uyiva physical ukuthi ikhiyekile le moto leyo. Nase uyihambisa ke soyithengisa le moto yethu siyanikhuthaza lokho ukuthi le timoto sesikhona kulamalanga ungayithengisi ungakadelete le information le storage lapha kule moto yakho. Ngoba le moto le ithi ungahambisa iyokubeka ekhaya nangabe sosesimele singahle ithi ihambele yona nje uhleti la steeringini yakho hamba 40 km/h. Nangabe ke uyiprogramile le moto yakho soyayithengisa delete konke lokufakile lapha ekhasi lokusevile lapha ekhasi kutawenda ukuthi ungalandeleleki lula kulaba labahlalela kusinaka ukuthi sendana.